ye ko akwen na ye fie da tuntum ene fie no etum ene fie na muna tum ene fie no emuna tum omana za mo atena so be ka to se ene fie muna tum me so me ka to se ene fie emuna tum ye ma producers kwan ya ombe ba be ka to se ene fie na muna tum se ntini se the legend Charles Kojo Fosu o dada kam o chese o shemo akire na hiti dodo mawra ho chese o shemo akira ne kande 9 kra se atu aheda de ndi kra na kande na ye atu aheda eno so so ya asem kase a eno de ye wiase nyina de a president nyina de a MP nyina de a minister nyina de a kuro bia so asem kase a ebe bia ye nya so so ne ntia no no mfiri panyiri bi onti no ye ntimi nka because asante ye buye de asante doye de asante ye buye de asante ye doye de ntia mamre no ya ye ntoto na ase ne senti no ye de ya bo ho tuntum mu a ye trensem ase nanso panyini nkasai etudi gan gokaza sebe no aye mambofo no aye abofra bone ekoba ne sa dache wode ya ebesen wukum na wadan dua bra sebe tafrache obi amodua ne senti asante muduro ntino eno so ye ni brekese ye da ye so a ye se twedi amboze nkema ne nyesa ye bo ho mpa ye pa ye de no koto nchen a ye nya ye se nim ye ministers ye MPC a omo so enakakere ye ayo ne de nansan Wednesday ya mekra da yo kwaku Wednesday ye mu eno so nsem akosi buase kwam ne yawo chese awreho kwaku awreho a chese eni train na nya kon ene nkomo ono nso wo ye betwetwe bi ene ye nkomo di pa ye de no to nchese Europe nso otumfo se tu na hemfo wu yewe na hemfo ko ye ko mampon hina ye de akogu ese mikrom go so man hina ye 30th no kura na em so mo de da Lumba na wo tweda akoshe no kura wo hene foforo bi a ombo on so na odampem a chese ye wura ni aye ne ya papa nne a aye wu mo na ye mpese ye bebo so because ye ntimfiri ye wura no eno so ye nsem akase ye tia personals obi awaye omuna didi adam ye kase na ni ye ne ya pa sa na fosu next week ye da na na se ni mpon me so me se go so ma hina na akosi ba afo bo so mpra otu ani hwa hu mesini mpo na da mebo na chese ye damani me china ozem kogo so ko ye kase pa chese enya nkura yotumfo betwani no enti yani aso yani da kokom aside no nkofo bebere yi omamu ne o na nkofo bebere yi omamu a ebi ye serial college chese awe hopa wo fie mantemu ne empatemu nanso ewrade a sebita frato chichiri nipa were no yesere ne se amana bi eda yakoma mu no aya awre ho no ewrade nchichiri ye were na afi intimi enkumfa nko ye nimpa okwamsi a ho mo bo adwuma pa kemi ya ta ninu ya zukata na chi ene mo bo adwuma sa niam abekoto te dia maye executive producer Kwantabisa Isaac on so boy achiri dom na ne ye bedi dwumensa ena kokko sachi frecha out in mine no on so boy achiri dom na yadi dwuma die ne bro na niam akoto te ne na tade ye hye no suru kura mfa no suru kura to Ghana ango hwe yi sa friends bed one one ni bisa ye kwaku no ja mo bo ne blue black bi sa chese aye empenimfo atade we Canada Japan mo type of shirt ni bia na so mo no fo adede ka e chese ska wo ho wadidi agu video mo abon video mo ka aha ntina no asem no nye purchase awo nanso ye bebo awuram kwaku bibia boko de kwaku ne bia de na ye boko anso efa nyankopon afam na ye da so tia na ye kasa de na ye se ye boko aya de ahwe normal besinse wiem ne ekoso ne ade nya better sa minim de abesi wo Ghana sa na chese nipa transe na yehwe tete na BBC esi a ye kan breach abo se basa tete na omune modeo omo transe omo kwabusa abusa sa se mode ye hu bi da e wo man mu ne wo de free na sebe mpredwasa na nanom so akasa na de kro na namsa na de nachiwa de akan ya planetiko sunsun hweso ne nkase nyina kogu amenem ne aka na te aguso ba na ba se no ye ka hwete sam we Ghana kasa bi o esi we aba foforo na ye be kaka na ye refi de bia sad ne die anim kan emma sem se ba obia makasa obia ni mnyansa wo Ghana asese obia nyamfom so dawo obia pese na sem bia wo fa ne nkom hye bia wo hye bia ne yemfa
obi a pese na sem bi a okan social media na me kura sa de no me say abama chesa anoya ne nsem basa aba wiase dodo especially Ghana na ebusa se abrofo na omo de sa no ma we bai na emusa se de ye ne hu ni asa na omo ye nana ka je zo mo gimi se na ye gimi me dwene wo sa menti ase o he obi timi so camera ene obi a wo camera no de se ne so na wo di atem na wa kwhye dan bim na wo di panimu atem na panimu bi so di akwala atem na we to man na we to man nti sei tete Ghana pa na ehun eni na ye nyina ya kafra ene obi a se obi anka obi a bibia ena Ghana e wo no sisi a president ko na oteso na sebe BBC go no kura na obi akwhye so ko no ma bi a ni fie wo fakura asa na nanom asa woni obi a wo fie kura na hye ba bi di president atem di minister atem obi wo ani fie kura sebe akonwa kura bi ni ho wakwhye ba bi di wo henempon atem sa no ma wo nyina e koso ya sofofo nso a obi di hye wu kura ko ye ni obi fie oni fie ya sofofo nso anka sebe mpredua sanke dan wo mo se wo mo ni nyame nsi anamu asase su no wo mo kura mpo de bobo na wa ya de na wi adi nsamunya keka nsam wo se me nipa wo sebe sofo ye nipa no aka ne saa nti e be ka ne saa kosi da ben ne ye te wo saa manyame aba se sofo ko boy dwama sofo ko di nkwasasem sofo ya de bia se o munyai na sofo de ono so ye nipa wo ne aka ne saa ade so ya ka ne saa esum ne hyan de eni twaka dese esum ne hyan ni twaka de a kwa kunti e be tama sofo fo ye no ma bia mfata because e be no ma si na se ye pe na se ya nkwa nanan mu a sofo fo ne ye ko enne ba bia asai eno ni o ene de ye hu na ye ne ye hu ni saa ene apa no pomasibre edi kwa kwenko yanim yanko nya chacha musa ye ko akoyanim na ya tena musa na yakorikwaku na otwinsem asisi o otwinsem asi ye ministers makomako nwotwe edi pray akonya nkwanhia yo pray crash na meja tom ahye okay ahye se nyame na atu omuko se eye mfunso na abo se ye accident ye di yawo se ye de yo nyame adi fo okru ni ma be sole prophet Kofi Ambonsa ba be ka se omunyi agrada na jona na agrada mpa ebo na edu awrade anima Kofi Ambonsa be ya da bi me madam bi Kofi Ambonsa the prophet Kofi Ambonsa no a gospel artist ona dey say we be FM bi omfre no Ezra FM no sa na efre no Kofi Ambonsa okay yes Kofi say what is it ye nyi agrada ne ye man dem ma de tini be sika na ne so because ni sum ababa ni so edu awrade agrada su agrada ti mesum na edu awrade anim omo abo omo po agrada yeah, so for Kofi Ambonsa na was that says the Lord we no no how was it that says the Lord the awrade kan say yeah den tie de ani ma awrade o awrade no obi ade o there be for so man nya wo dia before na aka okay ba ho na ya ba beto ko ba kakra kwa gumi de ba ya me ana ri onya ga be pon say the power ho ni say me but before then say ye be ko no and then some ofia and some there ebi ofia na ye futu sem no kra anye dia wo peni bia kwaku abrantie bi ne oba nante ache ena oba na hwa abema ne propose to no ena oba na nya ska koye adumaden nya ska odi akoto kawa ne boode ne ena oni ne kunu ni eko program bi ase omkoduru no se bema ntima anya na me ye nyehwe no be ye bunkutu je zo ode hye bema ye be he bema ne do a ode so ade nim na futu ewo mu a ene opanyini wan pio de be mama mfo asem so ya sesebe pa but before see be call me comes at 21st clinic there clinic nwanwaso abedwa so a sciatica yade na esa it was me mu mama ne o muntum ni kan fa mo yade na ya sciatica na meda 21st clinic na omo a na ontu ne tema asomdue emra wabobo na anu yada Europe mote won kan omo firi wo hwiri ko South Africa from wo to Ghana Ghana kuro bi aso be be say hospital ko bo he ofie mo asese mo ba han so oye 21st clinic no bo no ho modern pa kumase akra sunyane nkranza tachimai obete wonka ene ba bia wanti din so fra mo ba ho no ma be di demand amount 0249311311 0249311311 0249311311 3A co capsules 3A co capsules 3A herbal center for ena ediaba o se co capsules no mpacho betobi said you better no this way asumdie ma wa sentima no ya asumdie ni se mpacho o wo de okokobo no tapie oto mpacho koko sisi oto ano sa uja na ya eyamtim onfre constipation ano so etimi koso koko ya de etimi sisi we de na ni asesa utim pusa wani eye koko
obi tumi wine no kwa koko but you to koko ya de no ase na asumdie mu abobo na wutu ase de a 3A cool capsules one number is 0546 107 107 0546 107 107 Tabita clinic for some more money Tabita for some can jam Tabita for some can see when him say yare bia alphabet down prostate ya de mema ya yare pa no afubozi ya de ahoma to be mam eno ebasa no ya mene kura o pe bia bejo so afa keke bema so de wungu ya eni kwanse ewu ni senti no ekọ no mo nhwema Tabita fo no ombe ni kama papa diabetes so Tabita fo se omsa osan so omosa a chese ho adanse ye bebre ene yare ho do a mintumi modi nkyere wanimre Tabita wo Cindy Junction waso de oyira kwa me ma number bi na frɛ omsa tia no pa no nwotwe no ma pon nimre no 9 etibato number na 0202 347 647 0202 347 no from one ombejo so na niam akoto te diama women of faith emanu mu a sabita frache gidie kura mo me am wo faase ohinini adazoa waseme mu amane ezetumi de kona tachiman afi wo hredam ho adwuma wo ye no ho no awurade aye nyame na nabasa na ya abasa ono so ye nyame afuna na nso ye nyame akoa na awurade nsankyene adadi wo abrabɔso wose titiri nti amukohia ade ya ne so wanya wale pa na wo ma etino na menam ne so yemre so wo ye awurade adwuma nkofo do mo ha tona ne wo no mbɔ mpaye no eno kura keke no nipa ba aduasa ena mo afɔ mbɔ mo anyem de ye nka ho asɛm kura entu wase wo biem wo tachiman abontene so aka kire wo se August 23rd ya tutumirika date ni August 23rd you August 23rd 2025 ya ebache utumirika 10 tango pie tachiman community center obekɔ no hwan ni nyame ni pa wo gina dwam wo hini ni dazoa wo hini ni wo badwuma papa so wo manyom so na nsankyerani si na nkofo bia danse om diom so tuurege kura no a nsankyerani famu ba na je se nyame no wa man nsa so mamami odi hima awieyebere tumirika ni nhia oba beto wo fa hona niam akoto te diama menyi unfiri dwumade ewe mu kura sa na Kodas for se menkancho se Kodas limited omde machine portable one biaba sa machine portable na eboa wo check o pressure wo check mojabolo so ne niam ekeka wana mboa na afi niam akoto te diama ne senti no wose menkancho se ayamba tutumirika na ebra beje omo machine ne bi na sisi ne bo ne da fom be kakre be miamu wose Ghana ade e ba foforo asa late be miam because unya machine asho obotomi se fon na ma check ya ka to se wi na namu na no de do mpato so a check ya ka to so hia vitamin C no ena from number ne fredi nchiremu achen wi 0540647867 0540647867 o from ombejo so na niema akoto te diama Sompa sika kese ya Sompa ni sika kese no onzutwa bio Ebacho star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash obope no abosika na hye nemu udi 50 million udi 5 million udi 10 million udi 15 million ho Sompa sigagase no onzo stick na obedi bi no akọ wanim express goods men ganjo for account December dan country be na apese okoso broni kuro be mu na apese wura oman bi abrofu eyom kuro bi apese okoso bia say China for India for omdum be wura kuro ne so na nso wanya wasumdie British for nyina obekọ kopa wasemen ganjo ze Canada US UK Australia New Jersey New York Germany baby biara omdi wura Dubai de na air for kura about your number is 0249 3000448 0249 3000448 OCP fertilizer or say ukoko beso doso nkuruma beso doso ntozi beso doso mbeko beso doso OCP 15 OCP 10 OCP 15 OCP 10 wo boa ma mfudie na ya akono na aso doso no ate anyamfaso number is 0355 199437 0355 199437 0355 199437 ofra no obeje so pa RSYD studio picture be na apese otwa ayiye be na apese won capture ayeforo be na apese won capture ma be de ni abadi ntu obe ote wana mane ha kogoje cha be bia ene yare ya no obokoro to a
enti mpacho birthday na abese utwa ana picture o ye obabi hu ade eye kese bi a mpacho eye RSYD studio for na ebo say the number ni 5 na for asem to wani no mo a 0574715778 0574715778 o from mo je so no mo twa mfo nyini na ma na niema akotote dia ma beer eno ane crop beer eno ane crop beer eno ane crop eno ane beer eno ane crop eno ane beer eno ane crop bubonsan bi na niema akotote mfama bubo bi crop no gine wontre ha pa bubo bi na kokko wani na niema enkonko na nim emfama pa o crop no de ene akamfo ye ni aye ya na yetitirifo awu ye ma mu nyina crop no ukoni ansa bu bi ana se ye ngaye tube ba beto tubi ton na niema nkotote emfama yetimi ku efa ekowani bia de eno ane crop se wo ku akowani ma ne yakoso aka se losing beverages losing say Wofa Lumba mo ma ne nka njiro se crop bia wo so manta mo ne buro no bia o ma won sanom no na o mo aduro no o ma won sanom no na o mo aduro no ndiko kotubi losing wada di dilema ne ba losing he ba ye ndia losing capsules ye ne dia chese ebo adwuma pa kokotubi na ne man ko na nim fama number 0242 13357 0242 13357 na fi wakon akowani pa we ye koko we no eye sofo rekon heba ene dia bo sofo rekon heba clinic sofo rekon no wo bo adwuma pa sa rekon emofra rekon emrewa rekon enkoko rekon abasiriwa rekon jonkis rekon asofo rekon de nje bia rekon ne se obi ayale ya won sawo wo de wahia wakoma won ayetuma yesi ebekun no rekon sa oba no asabeta fracture on da ne mema na ndie ne manko rekon tu ase wa fa abroad ndunya wo no rekon otu ase won ye friend akurase doctor wo age so nurse wo so obi ampo ndi ope gwa bibiduru ese se frɛ akurase nti also mba wo pe ayaresa na wo sa ne hia rekon no adifo rekon ofafo nyina ye rekon ba adwuma papa rekon number na 0248 672271 0248 672271 0248 672271 and 0244470067 ofre Dr. Rekon obeje osina niema akore ni biama ne ensem edapono so pa yankwai engoti ni o ediamono wai na yankunko ne asem wo no awreho asem no awreho pa ye beko na ye nyina akɔhwe abrante ni munyamfo bi a one oba atena vanse mfinhia be ensunie 7 good and bad years na abrante ni ababa ya atena onko ofie nkoye ne ho ade one oba ne ni nkomo bi efa ahode ye ho na oba no se oba no ebebe ma no ebe ne sade a ebi a ne kunu entani ntia ono akodi pa nya sika kakra na one ne kunu promise wo se yenko ba bi a yenko ji ani kakra oba na efa ho ka se wa kuna ne akotoka wa gold die bi papa ama o ma ye de amano a ode ko surprise ne kunu to du dom ne mu ani betwa no ho hia no na o yes wo de hye no na ne o mo budget so pa no de wo doje yenko ngo ani metu fumfa wona ne man kotote papa yenko a
White nika top blue. I only be many white and black and khaki. Or so I shouldn't pub blue. Or my yard of 4 more a yard of 4 for 7 good years. Na o ma do for yem 7 years no. Oba ne ntime koye o ho ade. Oba ne ntime koye knocking. Oba ne nti I love you be mfrim. Into afa na say okay, otim na tena 7 years ne de odo no. Na sika na eni ho. Ko ni botom. Oba na akodi pa. Na odena ko program gese we say obi ko shopping mall anase obi eye ne di na bi sa no na one ne nyina apie omuduru ho no na opese o chese kawa na oto special kawa no obu nkotu ya baba ema na hu se nya me ma nko na da bia do mbe surprise ma o ono so ne na tena che se de twi no na ekọ ne pa odo no enti o surprise no onye won chese oni bi kro no betuma ye onje nso mu che odo no na fo mo mpra ne abrabo nto aso be ma ne se hene ha da bia ba ya de Sami gay wom, sami yiri wo, sami mami wom. Aha, mi so mu da ram akwai. Afe be ma bi o ye romantic na wo su se da bi wo be na fele. Wa pran ne wa freedom ni bi aba. Ene bi nso wa ha o ma be ka ho. Shekeke, o de o mpe na mo ngoka na bonten. Obi aye na yiram boys me se media he me se die. Amu aka so watim me la lie. Me nhye. Ebi se boy ni nye romantic bi so ekurase ni. Ebi so se ni o ye wo pepa because nye obi bia na obi pe na de. Tese o mu di nkomo bebiri. Na yakoto nsem ni se ya na akokora wo fie de o so de ba na wo de ne nte ho ba na afi ne bia akokora mbe so wo fefiri ho ntokwa bi si fia endi kwagu ne na wo tie Simon tene so na mde abra wi ase hu emu ba akwaku ya nchetifo ne yefo a omo hwe amjidi ye se so omo hwe de yakoso ya etasi na asinso so obi ho atwa ne hwe di mekru na ye kasa mama nchia me amenwa ba me mama me bibia mama Sara Koba slippers in sandals bi odi abegu ne shop na me ko ho e wo so ame one share filling station no enkantete na bebe na Sompa wo no ntale papa de say white say blue say den color bi a obi one granny ti Sara Koba de eno ma de obi pa wan bebe a obi a me chia one ura Mr. Sakoba to open our papa bia Sara Koba boutique. Ya ka Sara Koba boutique on ne Sompa hema. Okay. Obia Sompa ba fufro ye start na mami one ye kwa ye ne no. Nti sebe ne ye benya kwanya bisi ya ne ya sha ne ye bona baso. Ayi bia mai pa mama Sara Koba nyami sha. Kwaku? Mama ncho di for Samuel. Di for bia obia church obia. On say yanko program no so. Okay. Waguya ne wo dem hoyi. Nipa 4 ne wa. Maintain ye pa wa sem we no. Mo maintain yi entase ne yi. Esu obia ne kwan a ofa so pe na ade fa. Esu kwan a obia fa so pe na ade fa. Wagu obi wa obeto se na yere kura gira bonte ne be ma di nkomo a enha no o musahwe obu hon so a na yere kura na danfo kura ba na woni na be di nkomo kura no e ya asem edi ho asem okay aya wade asem ti na me de fa ho esinko na obi wo hono mu a ompe na ade wo badwam okay obi hon so ne people opepa
Shakwa wade aye koi. Eni mkrofo bia no mu wasika pa nso mo wale yante. Nyese bia bema no oyedwamanfo. Nyese bia oba na edwamanfo. But oba na kire de wo pe. Ena bema na kire ne wo pe na omo mienu adwen aye baako. Ena omaye ne saa. Okay. But omo won chen de. Se wo ka se wo di de omo be kan chi de a. Ene wrong. Because mienu ne yete dey. Yete ho ase. Oba ne bema hyede mu a. De koso wo dem pa ye omo mienu. Wo a wo tenchen a wo abonten a wo kasa no. Eye kwa. Akonta ne dozo. Obaya de oyeye obe ka se an be men no atena mfie nson kwagu ekwan bi so ye be ka se mfie nson no eye too much. Okay. De ntina no oba atena mfie nson na anye ne ho ade e bi tra more than that. Okay. Nenso ekwa kodu baabi no waye ne ho ade e wo ho obi nso eso oba mu one day ape Mame fa me kwachia wo mame. Wode ne ba kwachia fie. Ade chi ya na waje list. Ni week. Ye ne ho amo ye wedding. Okay. Edimua sa wedding na eye ntem no. Edimua enu ba afekra na agu. Bi wo ho ye ho bi. Ebi kura de enu afe. Ebi kura de enu bosome na agu. Obi nso ne oba bi tran mfie bebre te se mfie nso. De waye no eye more than de obi a chekawa ana okohu no ne ya waye no wade no awade na eguma hodo. Okay. Ring she eguma hodo. Okay. E wo kwan obi afa so fa na epe na ade fa oba no onya mfomso e kwan be ma no so nya mfomso na me de bia me kase obi tia enne me ha ya eti obi ni be mate obi ni obate onim ne wo pe. Ontimi nkyere sa ade we de mikru de won pe o ebebiranim. Okay. Ade we de meyire de sa ade we de obeto a won pe o bebiranim. Okay. Ha ye kan obi wo ha wonim kasa pa kwagu pafa ne betena fidie we so ontimi nkasa da ba opia bonte obekasa. Okay. Yete anom nipa bitimi ba asem na wo beka nse ne ekochi no aye ono anasem o ba bebi wo de fa wontimi na ne ho po. Me kai fie no Fox FM katacho be Matiase Abranti bi ne wo sonwa no ye body building ba na na ire de ne ba na ye kan na ire ne sa de kyenye ye kan sam na no frɛ no se bebi owo no o ka so Wofa ka ba o be ba ne apom enti wo kyera o be ba ne enim se o ba be boye kura ti ebusebusa na o so o kyan so ba be kan asem ye nim se akoyi body fem na eba kwaku akwa ni pie no o wura ha o be koto Wasumwa. Wow. Ano aseme na nura moka amasem no. Oba na asem na moka asem me kase ma be yima no. Itime so maba. Ba no wonim se ebia na oba no se kasa no kwa ka wonim radio num ene wonim TV Fox FM kwa na ye radio asem ka. Oh, na wonim se bi kra na ye hyeda na e dan bi mu na ye hye bia no won onte ase. Edu oba ya obehu se ye kasa ewiase man nyina etie no hope na o chekiye oba fom no say de na metia na mi hu na de me tifia na madwen ebu mi senye se ne tie katacho be matidwom ye ma be man platform se won kasa mic se ye betra na akwanti mi na no akwam refi ne din na mrante bo ne din oh opani ye the time na ye adwuma o kasa se no we na be kasa ne wo so ba be kasa akwa ne tewo what me say when the man say anywhere asem o kan ya na se wo de o pese asem no odwa to amrante hene eyi asem no e ko office ne ekoka when the man kasa e wodu obi so life no ba sa ni pa we e bia wo koto no field say enye radio so a wonim de obaye wo ye mpesa me kan nyina ne se obaye ne be me mo bia nkasa be ma no eyekolo mo bia nkasa be ma na anya de nemu ye musase woba no wone be ma na dwene ho na nkasa sade we sanka oba na eya sade we dia ene adenti ena nkone ni kunu nsusu akwasi me no che mfie nsu no nka pe bia se okoye me ho ade nanso sabe ye tra ye ekoye ade me nam so na efe na bia na sika na eni wo na emom mabobo sika bia no enu nti no me pese ye de koye kawa he ma me nka sam cho kawa e che samafo bebebe nyina omo yire no me ye ma omo na nim na onim omo ankyere mu a uhu da
ye wo no ma bebre ho no mu a me say ye wo be ma bi won ntale e hye no ka wo dem ko oba ne to ma no o ma nka hu da ye wo fie bi ho no mu a be ma no na e gangalia wo fie ho but no ne si ye e oba ne si ye na ya nche mu hu da etide ne si kwan se ye nua bai se be mpre de o ye no ka e fede nanso o testi ni kru ni poso hui se me ye sa de we mi kru na babo ano he kwa kunya bibia no bia beka se bia o de wo ye no e bia nya ni testi ni oba no na se bia ne mpranom ebe hu ni ade nya no o nya bebre nya sa na nya ni testi na on na tra 7 years asam ketwa maza infianso be ma no atre infianso se nko yi akoko because bi betran 1 year 2 years 3 days obi okura na se boy oba bi nsafufuo on de ne de anse ye kan oba bi an nsafufuo ye kan we de woko to transfer was na me kura me nse nipa na me ye oba ba kama sei adna be ma iba ho be ma bi oba ma kwan bia ye nteki ne woko eno wo ho enu ntino se be ma timi ne oba ya transfer nso a edrumie bi ho na kwaku ya na oba bi a one ne tia ka onyanka ba ne ho ade o nanso drumie bi ho no mo a ti na Lumba keto ne nwumi se sika sema ya dai odo nanka enye sika sema nka obi aye dai ba ma bi age ne dofo enam sika mi ni binti no e ma odofo pa bi ya dai ehwere me sabre nanka bibi wo me nsam a Sompa FM kodo be hu se dai me do na sem bebre emema bebre wo mo do mo yire pa nanso fa me ko ene Ghana no sabe mpraduasa sa wo se wo no oba betra pa akwa animu a na wo nsam nya wan hwe obi besna che wo yire fru nsam wade pa bi afru nsam nanso nya wo a eti se obema ne obeya tre mfie nso obi beka se o na san kwade ne nsaje na nka kire bibi won na kan no so ho eno so ho eti na meka se so bia no de wo obi asipe na asem sifa kwakwo bi ha badwam kasa ontimi nkasa TikTok ya kan obu apa fa yi ne shen ene ne nkwacha so in interview ontimi nkasa enso de minyansa pa ba ontimi nkasa obi won so asebe mpraduasa na sem mfa kwan na so nya chance betra TikTok na so betra radio so obekasa pa enti ye musa se obey o testi be mai post o kan bibi kire no na de na badwam na ye de ye musa se ye de na 70 o mo gira hoyi o mo gira won ti ye de na obi epo obi ani enya wani obi ani nya wani adenti na me gira akwaku ye mfa no ma bi o de to o time no de o benya o time ye mfa no ma bi nya me se me o mra se ma o yem sa de o ya me mpre so da okay me kasa wo radio so me kasa wo TV so ba me sa de wo me pe okay because wo be ya de a yen susu ho ya tran fie nso e de be na sikwan se ntimi ne menkasa anantimi nka bebe nkyere me na badwam sei e na wukuta ring na ade be hye na nipa ne ye wo me ni ye wo me no wan fa ebuo bi ana se respect ana se wan me ya be si entoma ata abonten inti ko bai ka me susu se ko no bai be me hye dem ana kokom ba bi e na o ka kasa bi kyense kwaku wadaroma me no tran fie nso ni wa ya ade dodo kwan bi aso no mfie nso kura no nya mama bia ne timi ne wo ba timi tra mfie nso nanso saka bibi wo mu nka mfie nso ntimi ne mentena mfie nso sa nanso wahu se bibi wo memu nti na ne matena sa na mo mfa me kɔ na onya nanso mabobo sika bia no nti makoya ren wagu mabu kotodwe je na fa hye me ana ma me mfa nhye ne yanko enim wagu nka mfie sanka no baboa kyɛn se badwam sei na sabi wo bia ya ne social media sam ana se badwam se de wonim a sabi wo bu wo respect wo de ekoso obi beka fo project short ase romantic that me support romantic na me kire se kwaku we bia nkomo me di free ba no me se obi wo pani de badwam obi wo pani de badwam kwaku ma me ka se airport kwa ikoja di pa kwa ho airport obi wo kwa na ni crew fra broche ba na ni fra broche ba na ujane no mago no mudimika beba mu se ya se wo kisi na wompene obi wo kwa na se bo mpesa ompe badwam kissing obi ho nso a obeso wanu airport na kwakwa acho the airport is another obeso ne yirima tu na no bra ne yire ne coffee plane no e wo airport o ma jejane no ma gufom no was hage no kissing no de obi nso pe no okay obi so ho nso a ompe one de ne se so nya wo dem na otiri bete
saa no bi so penasem etimi de mesusu se oba no onye mfom so na emom no baby ade ne kosi ye no mimmom de antwa ye sha na ko frɛ ne kunu no ɛna ɔne ne hyɛ da na ba bi no ka sabe de nsɛm America genia enka mfi se nka bɛboa danse sabe we akwa ye twetwe ba man ye hwehwe na obi aso na time twe no amwa amfata kwagunya me nhira pa be ma wo kurase ni baba me ma dwe nkyere wo adwe nkyere be ma no wo kurase ni pa oba bia wo be hia be ma se wo abrabom no adase wo twi wadi ono anasa sebita frache ompese wakwan esi uye wo relationship obi wo ha wo mprafo bebre to ompese obesom na video na kwa abonte no akonya asem wo be ma bi obe ye ose bia mpacho dwane wo no ohia yenko busa question se be ma be na wo tie mi anadwi na ye Europe nso otumfo ose etu baba one ne call out no one ni be pia ko ni pam no obu nkotode so de ka we hye no be ka se me de me fere ade enti edimane anhye yankonko ha John Dramani Mama is our excellency our president the baba ya odi na chie be ma be no one na twempra na enipa mo nim so be wa no na surprisingly waye ni say no obe ya ne kana asa me mpesa enti metu afa so ko yankonko he ne sa na yemusa ya dia no to nchan a mi busa se samu ba ya adofo mienu na muka mo ho bomu a me pato surprise mu no ya ye woni obi pe ene aya amana na ye ni obi pe obi surprise wa ye ni a wo pe surprise is just a surprise no surprise we edikwa abefa so dia ba bia ye surprise odo no nko a wusom na wo mpa a waka kire no kokom sa de me bi nsi biem edipa se ebeba ni sei na wo ba ya ne ne wa ye ni nyina achi na abaka se na me woni apenti na nka wo se na wo go chiri ya na abasa surprise no a agoro so ngasa no wo ne openti onsomu ana obesum kwagu enti no surprise wo do mu de so office nipa no do no a obe surprise o ye mo amane ye 1 obi surprise o ye mo amane ye 2 wo ye ne ono free se eye ni di no osusu se be so wani enti se ban sa na ankoye ne so wani a ye som ne apasem da bia ka kire na on feel bad na ne sam asesa na kwan ediba ma bia na oba bia woni na tena cha be yese oba behave say no to be honest ne mprafo no so ohia maka si dwam e me ma dwen kire ontimi ai wa dwen kire na me kire se debate wa asem se ye debate ontimi kwaku ontimi kan no ana maka kwaku obi wo ho ma surprise dia kwaku me na na bi ka so dwan wan wo bo Ghana ha ye woni pa bi wo won kasa won home ne bo ne che obi o kasa enti we na wo ko ye na no nche se bibi a won pra wo ba bi ti no so won pe anu ndia kwaku no ndia gwa mama ka sam cho ni pa ni na 7 years ai 7 years into wo ye bu se oba na wo che ne da o ni brother there you oba no hu be me brother 7 years no enti no obesa mo toaso na no se ade we ne se me wo ba ye me wo ne me dwene bibi ho na be obi ko na ade sa surprise one surprise ya dwene ho one ka oni nko de na wo ka se John mama na na se wan ba no kwa kuma me ka minimum obi a ni fie ni bi but oba wo sika se de ontim brofo no so oba ho akọ wo mo wo ho we nya block so ti ase de wo ka no de wo ka no wo so dia so ka se wenti ebi a won mpra bi be hu ti no yes ah ba bi am fa free no de hye wo enye yi me se wo se me se de be ma ne ye no ebi a na wo mpra no de eti no yes eno de wo kan sa so e wrong why you should be aba ho me se wo se wo de why you should be a wo de why you should be a wo se de be ma ne ye no o mpra ena me se de o ye na ebi nso a ye woni pa bi wo ha obeye sei ba no nimpra ye woni pa bi so so he ye bu ni se he ye woni pa bebra ni kunu wajini di wakoja ba bi udie me se ye woni pa bi wa ni kunu wakoja wa di ni wa dance na so sa ba ma na bi a wonye wo ba ni won watimi no ba tra sa bi ye ado de wutimi kan so ba ku wutimi kan so de wo ye ni timpra wo ya sa wonu wa 7 years wo pe so ja ge no si wo ba no 7 years wo ba no wa chi ba ma ni brother ani wo so brother 48 Aba 93.1 ehwani ma de we 0548 93.1 0551 93.1 0551 93.1 0355 404528 0355 404528 ukunu ni a oyin pa boni ni oyin ye o se ya oyin pa boni ni ba bi fa hwehwani mu yankonko ya ni ba ba ni betuma ye se so e bi anya ha badwam sei hello Wofa Lumba
Masi Pizarro near Pizarro. Wofa Lumba near. Akwana good ni Masio. Dabi ankasa. The person I want to go to that shop for the that kickers your beer Wofa. Now, I'm not going to be a master. There will be plenty of baby. Now, I'm the one. So, what is it? So, I'm a man. And your man now, the best of your way. About the Shabbat and Munam. That's what I'm saying. One young crowd. Don't be so any about Cranoa. Who did any practice to know? Jambian, we are. Oh, you're there. Never don't say no go by the master dear. Why you need? Hello. Hello. Hello, good evening. Yes, I'm a boss. Opa. Yeah. But you're more dear. A radia dear. Radius. Because a free economy, seven gospel. That we cheap program law before so Mr. Kim. Okay. That of a man. I just say, what is wrong with say when they or Bartana that all supply show or find decision? One Indian. So, it's the Menoya 100%. Good. Good. God bless you. Good. 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 Hello. 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 Why Jackie and they hit pa 0555 40 45 28 0345 40 45 28. Hello. Hello, Wofa. Yes. My boy. Boko. Yeah, okay. Maybe the American is he say, yeah, city at compost. Because by necessary or by them and one what to influence on the TSC. There's also a bit more academic. Not adding to say about the Bemo will no academic. And then the Yadis, you are terribly about your mamma and your money, mamma. I hear you, I never say no. Because we are moving. The betting you could you or buying for say, time you actually, or betting I had a hope on it. I couldn't go and actually decide because no matter what. You have no any clue. They are trying to jack when he said, the betting you could you because the linguistic. But I did one myself here, baby, and I believe baby. It is that man on the they can't say why I'm here. Let us know. Who means that you know, you say, or back to quiet with that. Hello. 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 Yeah. Over a surprise video about one idea. Okay. One idea because a bear man a while back and she said, oh, Obano, oh, by idea, so never imagine. Now I think I said, oh, she can't. Oh, by a surprise, I brought him in the menu or idea, one idea. I you wouldn't mean to them say, I said, oh, by a surprise from the now before and after any penny. That's how oh, baby, I need that. Hello. Yes, sir. Hello, I got you. Wait, my friend, 0 triple. Good evening. Yeah, you. Because your family, because I feel special attention. I tell you, I'm going there. I'm not going to move. But the radiation. For any made us some of them that are not here, and I do believe. It's all new about your plan, let's say about Bakoma. Oba party with Babacom, Abuacom, Bay 1 year. 1 year quite a said also. That was not the Kawabe show. Of any no. Okay. You see, I don't know who is there for now. A Becon and Nimka can a better. It is a Berman and Jawan. If the new Bianson a penny for do more, dear. That's it. More. Okay, I mean, shall we never be down? Hello. 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 Good evening. Good evening, sir. Bibi aboko de. Aboko. Akwana nya de kura. Ben oba na nya de kura. Akwande wa nya de kura. Yetine se. BBC no nka ye nya wo bedwam sa. Onu kwa se oye oba na sa o san ko gente e tire no na se kukuomu no
That's on your balance now. Because I don't know it's different. Well, good animals. Well, hello. 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 I'm busy. Yes, sir. So, the bank nyade bako. Osobana nyade. Okay. Obana nyade bako. Hello. Hello. Yes, madam. Ofe. Yeah. Ofe. Yeah. Now to say. Ofa mo ko na so e. Erade ahira me dodo. Boy no anya de. Hey, ofa ma fi o. Miss ma fi ba. Ami atwetwe wo kunu sei. E wo be. Ofa mba cho. Mimi kunu sei wono say nipa do mu ade de wo mpe. Mo. Mpe kwara, obesu kwara hyem wo bi say. O we wa be okunu. Enka no se nko de ma be ma no. Sa. Also de ma be ma na be ma ni momo je. E ma wo. Oh, na wo oba de Let's have one. Oh, Ofa. Wanya de, oba na anya de. That's all him oba na di. Yes, ana. Oh, our brotherhood e di mogu ase. There be oba ni don't know. Who your ben ni kwa so yes ah o. Oh, ja. Yo. Ade agwa. Hello. Hwehwe ni mu ha. Hello, Wofa. Yes, sir. And now what is it? Radia ya dia kwa no anya di o. Hwehwe mu ha ring se. Wofa Lumba. Yeah. Over, I did the annuity. Well, bye. Hello. Baba ya show ni mo nyam se. E dey ni ba ba papa sa. Ma dunu wa me jazz. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. 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 Okay. Hello. Hello, good evening. Yes, sir. Ofa masa you na omo from kase oba na anya de no me ntiase. Wakasa bi. Hey. Obaya ye say hello. Ya yanko ke. Asem Mpe Nipa. Hello. Hello. Ofa, so yari asu de Encounter. Ofa, asem we die. Me be ma me ni see you know. And I'm you man na e ka wonji onike oni obi a. My name is Chef for so be yes sir. Obi ba ko tususu. I don't understand Ghanaians. Me I don't understand. No. Enkaye na so go ofa su ya no. Why jeye? Why am gwase? They do it every day. Oh, what just oba just on auto ring. Who be? America. Why two men? They do it every day. America. What is that? Ya America. Oh, come on. Ya America. Ya wa yamamra ni amane. Damn, come on. Oba so me brother. Who dey asha the kwampo na ye no dey asha. You can't be in America. Oh, ya ne kokoma nko bia. Hello. Mo kom ba bi. Yes, akwa no anya de. Oba na anya de. Okay, how about call? Or 25. Okay, how about call here? Only call for 300 points. It's a wickedness. Badjo ma de we de menya da. You see, look at the end of this place. Well, move a man, or my bellman. Where could be the bayano? Bellman could be the bayano. One more. You can see when you need the ring a channel.
Hello. Yes, sir. Hello. Me boss, what here? Hello. Also, I need your bra. Disqualified. I'm gonna swear you. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. You're a guy here. At least. Why, Oh my God. I'm not again to say any. It's all that I get a guy. I don't think so. But in person, and then Friday, no, and then ye moon and woman person, and I'm last call and after your queen. Hello. Hello. Yes, sir. I don't know. You say surprise in a bearman. I bad a surprise in bearman. I say surprise in the air. Yeah, moving as a good day. Bearman, I've been home because of surprise. Come on. Now find your bear. What be the Bayan? Bema, when you couldn't at all. What be the Bayan? Surprise, obey. Surprise, I won't do gold. Oh, my, and no, don't do that. Go to any permanent. Come on, to go to a bunch in the back. What's up? Medjapa. And there's one catch amount to the good, no surprise. Medjapa, hello. Some corners were surprising. And yes, I go. Hello. Hello. Hello, last caller. Hello. Yes, madam. Hello. Hello. He's such a disgrace to men. I'm in Sompa. Marina. Why are you? What do you go to put us with the demon? I see a bunny or chair. Na me pacho we a stranger in Jerusalem na. So we a stranger in Jerusalem wa and na wunnim se Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. And your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say obi eni ho beka me say e ba sciatica de wa bi wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obey 21st clinic efrim 21st clinic eni madwuma eti se wo bimpo pesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mame ntso mu fi se bia wate din no edi na ye wo de na enso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne din no ede ba yare no eye wo a enye de te ase sa sciatica wotia na anu mame bi se sciatica no akwasi agwo agika ho asem no me pese me de to me ba beba se me de me bato if se din na de na me se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo a na mo aye mobo yare eye wo na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo wo nante kakra bia na wachia yare eye wo wontimi ni wukum na wontimi ni wo yire ana yare eye wo wonam ho na wo so usisi yare ye wo de bia na wo to ase tutu yare ye wo de bia na wo siremu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wo gire hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye badi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na ebi ni mountain so this is 21st clinic no eye 21st clinic sciatica nro no wo kwa abontin e wonya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntena se na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne ehu de no e bia wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase
na efemu no ebesi wo na se eya fa yi no to so ma me 21st no so ati say fa 21st no to so ma me fa sciatica originator no fa to so ma me na menim ni ameka sa yare na fi usisi achi fa wo to ase na fa usem na fa wonantu na besi wo na ase na kawo na chew na ye wo je ama ye mobo ama se woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa se aka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa aye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo nipadua bebɔ ne nsɛm wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebɔ wo nsɛm aka sɛ motimi aye massage ama nerves no tissues no a ɛfa me sisi achi fa me to ase fa me ebesi ase no emu atene emu ne timu aye ne de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai ewo Sompa 106.5 FM Accra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wotena se kakra bia na emu ka wo de wotimu se entini bi etwen wo na se etwen wo srem ene wona nto me pa cho sa yare no ene ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mu nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher aye 21st clinic na 21st clinic na aye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene wo msa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene wo mo de agidin ye bie ye nkra bata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya tre ye ntaba mu ya tre te se akokɔ bate obuto no kosia so akokɔ batan a obutu ne kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tanton Hill runabout e won ye wo se wo fi Achimota Mall e na eba a se wo furo soro akɔ Tanton Hill no won sani fa so ho no a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amansama na eba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo won sabo nkum so ana mo so so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo Kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no edan na wo mu no san dan no a ana 21st clinic nso wo mo wo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN bank dandada no ye kuram ana nkranza ye ben children's park munso amu watakwa ye ni Roman stores ni di hwani mu takuradifo afie kuma number 9 taxi station enu nso ye ginam brekum goso oboase eti abaye simple amount enu nso obefre 0540 311311 0540-311-311 TBM number no sa Raimo coordinate synchronize align kama 0540-311-311 Yangwai 0540-311-311 simple 0540-311-311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache ya wo system ni mo ache sciatica originator sciatica pampanana sciatica alarm bro sciatica yasama sciatica fawasumdie ko sciatica asumdie hene sciatica mu sciatica yasade ama na asumdie na aba no enemra ho na dia Friday bia ya na yakan ho ntam se ye be mama ni dia ansa na yakọ me papa ni mpo dam pe mo hwe boso a this is God so mine na akwasi boso mpra otumfo betwani no Europe so otumfo se tu ni betwani no me firi hape echina no papa ahomache no mu no se metumi ko pie go so be mo 5 for there
na mama makuru na yakɔhwɛ ne yakɔbɔ ɔmɔkyi na nneɛma akɔtɔɔto bi ama yɛ nti no yɛ heda nasa ɛda kakra pɛ na wɔsi yɛtu kwan na asomdue ba yɛ kɔkɔ kɔra wɔ mu ayɛ kyi nti no awerɛhoɔ hɔ ne nso bɛyɛ ndɛ wɔsi yɛhwɛ na yɛtoto nneɛma na yɛ akɔ na wɔtwe asɛm bi asi akristofo mu yɛnyina nya adwene baako ne yɛnka no korɛ ewiasefoɔ so nkɔfoɔ so twa ntodifoɔ so mo so mo nhwɛm na mo yɛnyina nka no korɛ ne yɛnkonkɔ yɛ nim nkomo bia na yɛ na ɛwɔ sɛ adifoɔ di nkomo bia na yɛ da say yes the lord ana nkomo bi wɔ mo de ɔmo adwene afa ho ana asɛn na tia ankasa yɛbɛdi nkomo na no yɛ ada na yɛ mpis ɛde yɛre pray wednesday yɛ plane crash wɔmawu ahye dwene bɛyɛ kyɛ sɛ owuo yɛ aya nkɔfoɔ mu wɔ mu bibidie yɛ kasa yɛ ɔmo fie ma yɛ ɔmo nyɛ yɛ kwan koro ɔmo so ɔmo nyi aba ne saa ayɛ ya ɛna awurade akasa kyerɛ ne diifoɔ ɛyɛ papa prophet Kofi Amponsa nyame kasa kyerɛ diifoɔ deɛ na ɔbɛkaeɛ afei ewura yɛ ewura mu kɔyɛ nyinaa so nyame ma ne yɛ nya hwem sɛ ne diifoɔ so bɛka ne kwan so no deɛ ne Ghana mpanyinfoɔ nyɛ si hɔ nyɛ ne kwan so no yɛnka bibi so nkyerɛ diifoɔ no because yɛ nyinaa yɛbɛwu yɛbɛkɔ heaven momia nkɔ ne yɛnkɔtie diifoɔ asɛm no mmra yɛntie diifoɔ mmra sɛsi papa wofe wonyi akwalaa no wonyi na nimre ya papa sɛ nyame na ka we nko de awurade nko yɛ no mfa ne wiase yɛtim sa yɛbrɛ sɛ ne agrada yɛ nyinaa na nyame wakɔdam na nyame sɛ yɛnyi agrada na yɛ enya ka papa bi mu mbom na we mu na enya ka ne nyame ɔmɛfa ne wiase wantwe ne ye onima de kyakora anga ne nyame onima de kyakora yɛ mo bra sɛ tɔmla bi obi na de ne yɛdini bi ne asate bi ya na de yɛse kyɛ aha papa na kasa prophet Kofi Amponsa voice ne tie no alu pray ni bof for man awurade ba ne nkyɛn wofi papa wofi wonyi akwala no wonyi na nimre ya papa sɛ nyame na ka na nimre ya mo paso hia mo nyi papa wofi papa wofi wonyi akwala no wonyi na nyame sɛ yɛnyi agrada papa na nimre ya mo paso hia mo nyi papa wofi papa wofi wonyi akwala no wonyi na nimre ya papa sɛ nyame na ka we na nimre ya mo paso hia mo nyi papa wofi Ghana for mu nyina me nhye shu no ne nko ye nyina enim nyame ne ma ne ye nyina ye som no wa ma leaders bi e from asofo ma me cheche me niam ba ko me enu bi ansa na magya ama Asem Mpe Nipa no abetu yafo ye tikuru mu ana na ado danko akufu ado e hye awurade boss so ma ne bedi ma mpanyi obesi cathedral ma no e na ofa asofo okuku da ma mo wonim de na o ma di nka wonyam di mo honhom no aprobo ne azani omu wate omu nka ebi free Pentecost mu ebi free Presby ebi free Methodist Roman ene one man churches ni nyina bi omu tre board no a sofu bi tenkran wasi ne fie a ye nyam dwuma ya na ode asi fie wasi ye de nato cathedral board ne so a before so ode nani be kwa akɔhwɛ nkyerɛ han dan ma no nyame nipa wo wasi otimi mfa ne fie no amiye nhwɛ ennamu nhwɛ me nye nyame de ne nyame de ama no no awoda mu no ha no nte ye apartment ma no ma mpa ya je apartment ama osofo cathedral na ye ntimansi osofo bi da board so transfer 26 billion the board no ane ho bosia from cathedral nim we nyame nipa ti ne wa ye twom in the name of that says the Lord. Yintia me bubo we nyina so no na ado afira bam cathedral ne yentimansi ama awurade nyame bo onfu bohye etro ho because so obi shaba woni so na nani nje nkama ma bohye ho we hu awurade bo onfu se ministers ne MP mo aban ahye me bo mo ani so edi aban de foforo aba me kumpanimfo ni bi nyame anka ne saa yemfa no nto nchen ye to aba me ye hye ye bo se yebeye yakwan amaye yebeye yesuku amaye emofra te classroom form na twere awurade bu amfu se kuro yi mai omudi nkura na ose mo ma me kwan na omna me nchen wenum se na ahene ye omde ya no awurade bu amfu no ho ankum mpanimfo yi agrada nti awurade akum mpanimfo we 8 a omba kuro ma ye ka se wo bu omo ho akonta
won sha da nya se politics o ma be na ade be ka so ma di aban sika won sha da nya bibi nka nti awurade akusafo no de sebu agrada no a waye nkofo bebele bone no me de to fom kura na ye de akọ na no ya na nkura dunum ekowuye apanyini bi ensuo ankohwa me empe o mukura bre awurade bu onfusa mofra innocent so a o man ne kwan anya eku omo mpanifo no bi anko ntime tia omo eno so awurade na wo kasa prophet Kofi amponsa ese that says the Lord agrada ampa ebo adura awurade anim di awurade se mampanyini mu nkoyi ni sesie na nunti na ama nkofo no de pray na kwa he. That says the Lord. Wow. Awurade me pese metina se yem pese me hunu ne ote. Nti se ya na nyame ne te dia. Wan we de ne heaven be che no. Ni emu bi adi bone aye ko ne yanko bi na emu si yanko bi. Because it is anka nyame wo ye bias rough. Kwagu Kabe fa wumba ko na wonti na fe o mu akonta ne yango. Fa wumba ko ma wate. Fa wumba. Ina nyimire ya mo pasu hia mo nyelo. Ah, papa, wo fi? Papa wo fi? Munyi akwala no, munyi na nyimire ya. Papa, se nyame na ka. Ina nyimire ya mo pasu hia mo nyelo. Kwagu asem sebe. Nkochi na otunya am de ba ya no. Pray ne crash ya minister setitire. Mo hwehwe dodo. Amuwuye no prophet bi se awurade hyeda kum 8 na agrada enti se maame na no opiriti otimi ka se mekunu fa metunu mu no wasa kire nyina mu no oka ngwazi asem no maame na otimi gina aso dem no wawoso ne to ana omo wase awurade wase asu ama awurade ate ama nkofo omo good no omo ne ma ayira ndi omo sunya na awurade chiri omo kwa kuchira wadu ne ngoye oje I do measure. Kwagu. Timinga sakra. Kwagu no ma how. Ghana no ma ha. Na so for Kofi Amponsa. Sompa FM. Menim okan ya koyi na na se nkoyi no because that's a command. They will see Casano a command the bin a woman. Na Krumano Penifone fair no may be ye. Sano my wing. The country be an albequa be honest. Because your child Krumma must be about to a year better. A soft will be your mother almost a sander. About to a 2 year, a year now ye. And I could for donate your mamma present your mamma de. In him same beer. A soft will be many pebby year. My adwen yen tanta na me so fu Kofi Amponsa metie no o hyenkom bi se dwon mama ne bi weni na menim so hyenkom na ba ko ba ma no nche se de obeka bi ese etie e wo kwan bi so ama ne nipa bebre ho no ma kwaku se bi me kompa ba ma sofu aka kire men first no ko bi pe ba bi afa nka sofu fi sa sem tu obi anka sofu fi ne sa sem tu obi o ko sofu fi asem e be ka kire no anhwe ya de ni bi ba be ka ho ni anhwe ya ni sika o de koye no kra na e be se chinchin nsaje asem na da wona prophet Kofi Amponsa so anwa me busa se command na o ma ya koyi na na we kwa ku me ka sa asem yi agrada cha ya chene no se wo bi se president mama koyi no hwe ne president mama na de ne to mo wuntie ni ye pa se court ase no ye begu na mumie ngu court ni ye hu se ye ni court wo Ghana mumie hu se ye ni court wo Ghana because tetene ne ya trans di asem e de nipa tum enye nnenko ne ye de nipa tum ye ntia se sa bible na ekuta wo mo no sabin prejudice ye nim asuafo bebre ye de wo tum ye chi bi kura awanwam ye de bi to phone num etiane pensu kura de emre agada se man 15 na Paul Silas mne ade asabe ye che wo ma na say ye de wo dan ye jatabuo mne ade eno de eno no na enye kire
Tisana, so obi yesa nyamna sem we na court according to mrana da wono. Ese mrana si say ya, esi dan na sofu bi sorry. Koka se ma president warning anasa nhye yenkonko yi no akra na modina to monkonko yi no. Wagu? Ye. Wa asem we ya sofu Kofi Amponsa koka yi. Se bempe ka wa ya de kama wo mo hye nkom ne ade amfa wo de okura de wo kan na we ya wo be kan yi ba ni. Wagu ko de duafia. Obi wa na ade wo ye enu de agrada na nso ra asem bia wo ne mra. Nti na akoko to obi di asem a ana ye jeli obi a ye ne ye kokko to a na ye ti asa ya na ye nti asa batu nya lawyer bi na wo kire mo timi kire ma afede o mu say yes we mra ye say hwe Sompa FM so de se kan wo obi ba ko a ne mra wo ho o de se kan wo obi mienu a ne mra ho miensa ne mra ho na no oba be sia ne wo gira court de dan anim should in who to from a cassa, sent to semi was sika. It can me man, cosa sabe, make up a sika garo. Was a man and a man me good, no, se poor man in Shrasso, Tieniapa. Poor man in Shrasso. Yen animal, dear Srapro, because yen yet tell cry, as I said, any may good one. Yen to be good this year, the far baby. Now, what? It's a byrano, sano who fire. And no, the comma, confua grada. Sata na ye mo na suni enye ne ho anwan mama part se ho anwan ana mo ka se ai edin ye de ko heaven ana okon ho okon no ka che se muntie ne pa o sofu Kofi Amponsa nkrofo me se muntie ne ana wo se wo ka che agada se me ma me na na ma me gold na me hwe o me giwudi uji obi di ana uji obi di ne se wo do hwe for ma eya o eya papa sofu Kofi Amponsa na so na wokọ no ana wo ye no wo mo ne na ase nyina ginidi ti na mo ase ti se kodumre bi na wudi aso nhwam ade na besi e bese mbusa wo ene wo gi gold no ene wo san ka cha akoda ne se onsan kofa sika 10 million titi sika ne 10 million mra okofa ba wo se amfa to onsan kofa 40 million emra ti asam ne yo Satan na God na kodin ho. It is a so Kofi Amponsa ka sa de ase yin dia. And on kan ja grada se wo de ni nyina yantungu. Sa akoda na particular na dan no wo su no. Agrada mfa ne God na on konko busa. Sa agrada nyanyam bia no. Se na nyame aka de. Na won so ma mebusa wo. Akoda bi su abonten. Na ne ba kra no. Se behwede ne nsa ye. Ti susu ampase musa se. Iti ya maye nu omu wo fie anase Sompa se sofu Kofi Amponsa se ne bana ne nana bi ene de ye kan wati ma fro wo ba na busa no wo musa no kwenti wonte de ekọ ena seven predu asa ayo akodai kodai se sika ne de 40 million minya ya ye operation ti minya iti sebe mi kotwa mi dua wo wansam na manya ntwa mi pieto nka wo ti sa na te de a mu de 10 ne kran mo mfa na mo mfa mi gold mama eno so da na ede asema ede na sigana eti nyame na wo ka sasam ti nyame wo nhwe yen munyina mo ka hu bi ana mama na nipa bi se nyame ni ho sanu ma wo ye kwaso nyina ka hu bi ena na nipa bi se nyame ni ho because sanu ma ye kwaso said ede ba de na eti akoda no waye the gold no yafa o wie na agada ku asia masa ka che ne se wo ya me ha da mo de me achew awurade Sompa FM ampanso kata chobe maka wo se so ye sikani adwuma na kogina ne fie ne se wantu aka na kogina ne fie se wusu a obesa me ya boa ma police fo asa abechew nti kakọ ende kra ebini akwede ya nya gifuo bia na wacha ayi court anim wo ne wasu sa no ne bakuta no ena de ejema rehu a me hwe ye se wo so ne ba ne nsese no wo de kire eti akwada no wo gina wona ye nsa abrofo nte sawo abrofo ye ma akwada hu no ma bi sawo ena wo so ne ba ne nsa akwada pese wo nya defo se obi nka bi mu ano ena obi anka bi so for Kofi Amponsa se yenyi sa grada ni mfrum nti sa nipa wo se wote woni na busuafo wote wo pa na ususu se no mbadwa ma edumre bia manyankopon asem na okaye no yehwe
Yesu Kristo ko asɔre dem no na omu di dwa no na nko wo ho kwan san ko betimi de nano ahuo mu sei aka bia nko mbekɔ nanso nsamfu nti wɔtwe aba kakra Yesu Kristo kuro ya o se Awurade me sesomam na mekɔ duruma bia den no wo se Awurade be ya kamaka apu metwa me nkɔ nti duruma bi ho na mumie mfesi fat o wiase se de ye hu ne tete no ene bi ho enti san nkom hye ne ade no ye nkritizase nkom hye ne mo nkom hye bi wo ba akoda kwato se otimi wo de nyame adan nyankopɔn de asamwa enti wo mu dada duafie mu no ya wo bi nonofo akola twam no fa no teche emena di no yate akora na mani nwia ketwa anani nwia wo fie se wo nwia no emena di nti ne ba no enka ho se de akora ne be kontimonte no ye de ne kotum eno de nyame ahu ane kura na wo se mu ma mofra ne kwan akora ketekete a otwa no fo no ya sabe wo ye ne maame no wo ye e wo gi hank of guninza ana wo kyem ye na wo ye ye wie na yate akora na ma na busua oba na busua fo se de fa ne ko na mmom wunua yi de emra ga na mra edai adi no tie de ne kotum ti nyankopo wa hu se ene de ye kasa e wo ha sofu kofia mpose na sofu na aka na ehu hwe akoya so ne bayinsa na ne behwe ne maame eti akodai se pa ne to obedwen san nkra bi se na dachi omunyini na de ye betete nsem se sofu bi se nyankopon se yenyi agrada mfiri prisoner because of anunti ene de yehu a akoda nyini na se wote sa akasa we ye bede na wakasa nyame wo because de nyame do obi ayami wo sa hyenkoma ka che sofu bi se yenyi agrada mfirim na meme maame gold and kwade behwem no ya nunti ya hye mensa sei akoda ko demonstration bi wonim se be likinti according to the statement say omudi asedi akogu ni so no munim se oba na di ko dware no dress sa akoda no de nsa ko no mawede ne sa ye na cha se na menwe ote akwa ya mo no ne kwa kakra o kan ye nti okọ we friends ko fi bi ayie do hu ya na se ya sarando no wa maye de pupo wie na grada e di be si radio so se wonu oba en monka mekan ye dufu ne papa se nipa wa sa de ne se menwe ye ote we Wofa Lumba sanka matwofo no abu no ko wu ya enu ti no onye nipa wa nketo o menwe de onya na tufo bu o na de agrada ya ye nim no edoso ho na nim so otuom apresifo ho nyina no nyagefo sofu kofia mponse wotu kwan ana anana oni Ghana nsa tam sabe ne yanwo no anana oni Ghana ha nyame anka nkyere anana de nyame anka nkyere se onko kacha agrada se he agrada ade aye ne jane nyankopɔ beto so atwa jai wanka ha masa this is the time ahwe wote Ghana makacho se hwe ho ye show life ye asole na ye kɔ no me se wa yusu box na kɔ he du me bia mpa bobu akwa na mo nsam enko ka tonso bia du me bia sofu bi ka se ye mo bibi hu mpa ya me moda mi amebo me de memane afa baabi nyame betie nso ede na akwaso yi ye ka che ye president obia ni wo betima ka che nse president mama ene de agrada atum emra na ye adwuma because onu kura o hye mra se Ghana ye tia ena mo hwe mama bi so a ye president Cote d'Ivoire president de ne kotum Nigeria no ne ade Liberia ye de president kutum ye mra ene di no it is agrada won so ncha mra wa Ghana ho enyo nko na enipa nti munya nkom hye na mo hye no emwo ne nsam keka no mo miemfa nye party sem emra na ye adwuma anya ndisi na de ne tum anya pipi na de ne tum na sam na okoka ye ne mra ene dwuma dia wadi se koye san koye ene koye se sam ya majaji maame asamwa ye wodi asami ese wanko suku ese oni mra eti dwa mama nkonko yi no yesre pardon ma agrada onko ne nko kyena mo fa wei akwan bia mo fa so bia mama oto ane wo sere mo pa wa obedi na chi di na chi wa wuni na chi se wa nyi agrada ko nyame na si hene afedi abra ne nkom sha tro ne ade edi ani edi ani ya dwa mama woni ni lem wonye na dwuma mo nti obi asam wonye na dwuma sofo no kwa opa na no mo kwati ahwi ni ade we mu nanka ehwe sanka hey me preni ntu nyame akasa chem sesira no nanka ehwe me preni ntu hey mo kan che me preni ntu nanka ehwe na nyame obeso obi dai na obebe obi dai mo me preni nkotu nwie manipa ne nwie na obehye nkom o shansa
it is a nipa no kwa radio so ana kwa your friends interview so a eno nya yo tuka nyame adwuma na no tuka ko straight wo ko ne ye wow na munya me pesam ne kasa se na nyame aka enne wo bi da na konwam se nyame aka sa kire me ade ni se nyame kasa kire na so ma nya ho kwan ko nipa ne wie no wo be kasa asemu ene sai okay sana Yesu Kristo ya so free Kofi Amponsa ya say you respect ne pa oye adwuma yi bi wa bia bi afa workers it you respect no sa no ma no so free so on twen sai on kana no ntum oni ne lem na nya na adwuma agada asem ye nyin na nyin kira eyemra si ebe yi agada de ne enkododua fie ni enkobusa wo mo dan de wo mo ayeye obi akwete kontom ya atwa bode ayapem wadam wagya ne ma ho ne ma aye basa ni suku sama aye basa wadam agada di sansamfu wei stay down Ghana da so kasa si yenyi agada wo ye wan kwaguma fansia ye kwakwa na asem chinchinchi sa da prono so a ebe gbawuram na yatimiri akoba before then nyame pese Kristo ni bia wotie bia ate ase ne se nyame nye obi ade a fashe otimze nyame onye obi ade a onne boss ro bo asase wo onne bo wo sofo onne bo no emre bi no ama ne ho kwan na otimi bo mpa ye kaka na wo afa ne se wonye leader it doesn't mean say you obeka na urade ye se ne nkete saade a ene munyam kwa asore amomo nsere se urade mfa mo nkwan hemem na de bianka munya asole ko no manko ye mfonso bi e kire se Christos we the principle na govern o pastor has no right so born him on so do no kwa kotira him mai dey unless we preach gospel na wutie na osachira o beti ase esa so osofo ye mfonso abetuma asachira ka ese papa usu hia nkwaje wi anko yie prophet govisa pon asema wo kan you say Kofi Amponsa asemu enye de nia wasa e wo wiase honhom se mukura hunu sa asemu enye de Ewuradi mo amuka hu bi na mo me nya ne kaseti a o mami wo so to mo bu nkofo mai enti Ewuradi anhunu da eno amon kokko ante ne woni bia na Paul kura eye Ewuradi amon kokko oye sa no dakoro Bible so de anifra na to no so otwe na so emu no oche anse ko hu di fu asmes mo nya anifra ni mfuru so na fenya asum di Bible say okoye ba asa no ankole chi biem o preach gospel ti fansa ma me ne boni we ye hunu ye nya da be na Ewurade strike no bibia anto no ono anwu se adwuma ni jimi ano sa satra so aba Kristo mu u be dru Kristo ni man kasa cha ne ewura mfi dada no e ho kura na atimba kasa okunu fa auto sof ma me e ho na atimba kasa obi aboa kwasea utimi ko di obi sabi twalni ase atem didie achiwade e boman nyame fie mi kunu fa e fania na wa tu na dia atefo mama kan de we sika no mi kunu tumu dede di mi na dia shame to te se sa no kan atefo va jame na wei Ewurade anka jo the catch nsem na wo ka wo Kristo mu no yenye no wo Kristo sum mu ya go tu na so ketu abi no na mi bebuza sofo ne se me pane chewo Joseph ya Daniel ne go tu afiase wono kura ho Ewurade ankum oye dan onuanum na tan no ne da yeso nti ya de ko to afiase ko Ewurade ankum gofo se Joseph mpai bo aduru manim go ye innocent nti bakum nipa wanya o da yeso ena yi ni fra afiase Ghana de hade hankwa na nyame ye de o ade na mo basa mo de strategy ye wiase ne sa hankwa na nyame ye de born is last go preach gospel o ma anya bone na no go tu ababa bi hunfin o man ne se hunfin na won mu ne de operate o man no what to the do go share wiase Ewurade kum obi wo ho da bi shada de mpai bone no shada Mizak Abednego omo so si Kristo ndi o mbako to na sole no ya do go tu jafun no omo Ewurade kum obi wo no ya me say Nenta ni kwasa yawu na se obi fa be susu ka uni ma de kweju okanza goku simple asem ni nyane se prophet no MPP ni okay woni ye beto aboka se Canada Japan be fa na ba omi antimi ni mampanyini da na Canada ya mfa ne kodi ba omi awo de kodi ba omi awo de na so antimi ni mampanyini ene ba mu odi asem na se enti no okom MPP amfa ene be CNDC fo ho di se ne opeso ye nyina ne se mama koyina agrada aso ye MPP ni
Did you bezo ye nyina ne say ye ni party member no and ye yi so so a enam say agrada di na temwa na wasade boni adi nipa no a for the time mama for the time John Dramani mama na mo no ne nkom hye na ye dey abam ne ye to aba na o mafa mama kra won tere strategy kitwa we ye ntini ada ne say that says the Lord o ene nipa ti abonte pe so mu firi o madwena ni ukokan na me obi fira me a of asofo na sinim si di na ta na me de onim ya me ye ana me de me mo credit kan nyina so le dem do onim ya me ye una ani adade ade bompa ye ntina de da bia na de bibi wuna no una ani adade ade ya kwankyere una anim haban ye sese wudware ye ntina bibi ani ade wuna wo no ade ani nim nyame nkan wo so waka ara na ya mo ye za me sese agada nkwa na ebe ne se ye nyi no na se atorenche ye nyan nane ye nyan nane no de ye support nyame won shi nyina yo ne dia no yo shi nyina no mefa no aso bedo ge so bedo nto so no adon mra kasa se mami a wo yo dia se Kristo kura bumra Kristo bumra wasi nyam so my principle ya wo makko munko ya kwara no but we am ye say huna fra say nyani nyana ye nyankopon nye nko an ye dia Sida worship center me chia so am no ba ne mabeko me chia bia wo bia we sida say nkom she wonche no ndo de we won wo say mompaye ono ya sa so ye ja wo me de me nyai ana say bishop me hwe wonim yawo Ghana ye yesa no ma we ya ne ka bo se da kopɛ saban na wote so se wonya obi asebe wadwumu do wo no ma bi mu a wo be wan se da ko ese adwa na se wo ma fa strategy baby agada is free agada is me come me better say 15 years ago to dia ma agrada se panyini bi nim no yi me body ditanua pa sa video obi ani obi so ya fo na be ba na ni fie no kura no Ghana ha na no ma bi en ka se di bi kare akwada na wode yesa no ese se ye fra akwada na maame ene kwan ye fa so ye sa ne ye hwehwemu maami we yetimi akwachi obi ba be mama metufu aboni naked apra bebrika an no asade abeto ne TV so agina aka che se me na nanka me kan obi kura nka me ku ne twetwe wakasa record we nyina wo system num say ni kwa we nko 15 years a o ma wo sere wo TikTok ni nti obi ba kwam ni obi ba asa begina aka che se me ni me kunu asiama de ye criminals ye hu moja ni eneje we nyankopon aka sa se abra nyankopon moja hwie gu anya ne fe etime so mo aka hu bi nam se na nipa dasani bi se nyame ni ho kwagu out story wo ho ye mfa we nkonkon na nya kwagu na anu yada ena ye te se ye MPP coordinator ni monyamfo kase baako ebe so ni monyamfo kase baako pie ni ntini ho hyen no ena opie be kan se na ade na MPP fo wu NDC fo wu bi memfuma no nka ye nkọ ye mra sisi ye wo position mu nyina no MPP fo nko a MPs na ewu me and Sasan. Yes. And ewu na NDC MPs no mo to e den. Paul, no. Poyando. No. You abesisi ewu position mu nyina no. MPP fo nko a MPs na ewu. Me and Sasan. Yes. And ewu na NDC MPs no mo to e den. Paul, no. Poyando. No. Okay, young fancy. Papa Asem Obeka yi no say MPP for mako and 9 MPs and you see afinim ne abato no ma bere so no omutimi wuye which of course ejoso MP gra no ka ho papa yi no e bi se poison e bi se nya poison just omo ma wudo so pa Kevin no ma ye smart yi free so na me na mda so ne yanko yanim na papa omo wu omo ye 9 onti ase se MPs mako na ye wuna NDC for de mu bi ye be ka chense kasa na wo kan nye owo ni nkwa wotetre mansem wodo a wodi na ba nya wo hwehye na eba emfa hwemre o man because for ne call ye no anya obi ade etia yen asen ne ma bi ti ni kwan so wo hwehye obi sa ede na after wo kan na sem yasie ne yasie no mo me nkwa hwemra ni wo kan sem ni yasie na eye nyina nim sem wo so mo de ye 4 is NDC for de 8 akwa wu nti wo de mo me hwe ne akoso omo ne ye mo state barrier no ye yen kama pa Dramani Mama Sisa is Excellency our President John Dramani Mama Sisa and the fire for the Ghana Manantia Mama Sisa and in training at Titleko and in training at Titleko and in training at Titleko
Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Next, we'll have Her Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana. The nation mother, nation Ghana mother, our Vice President. Mama is also put in a fra. I call Salutu Omuna, on your money for last. You're very na arawo samne se din ya yehunu so yi ebia ne wa yi ni so doctor nso so ana alhaji enso so aye doctor alhaji sa na so achese areho sompa no ye ton sompa ye sompa etukwan ye sompa ekona nimu a se obekwa akodu areho enu ana ekoso na etwagu kwakuwe na nipa ntia se no mubusa se papa ya wasi obia MPP fo awu andisi fo nwu bie ye se nwotwe na ewu nti no mpacho yensa ma MPP fo nwotwe fo wu nso so na nso pepepe se ne die na iwu ye no no obusa se we mu de bi nwu ye se we mu nwotwe die ma MPP fo na iwu nso so ana ye so ye nua ma sa amba ye no ana se we mu no obenu awe na obeho na ne kra ho ato no ise no na manfo nyina ebusa se ise wote fie no se wo hwebia nije ne wura beho opase amfa mu ne ntwan na o meho nwe ana sabi sese no omo so de yefo nsa nka ho ne mo ano pepepe ne enwu obi ansisi obi na omo de yefo okoso a ne wo ka ho bia na wo nka ho bi ko ya MPP ni na ya hwe na asum di aba we ye nkoma wo so ni pedi ko ya dadwa so no ye no ho kakere ya kwakure mamenka sembi on asem we that day started ye no na yete se ya papa no ennuanom se ben pregrasa o mako wu se wu ya we da yete hunte me kan sa asem me pointe sa asem se amanfo refi ne mo me kai se yes MPP communicator bi e be chance kan se hwe kasa bia mu wonsem me kan se satam na aye ofosuo na tis me kan se yawo se wote wo sese na kwa kuma mfa example wote wo sese me kasa twan na obehu na me kan no mframem se me ni wanya se na me se twan na obehu na ye wie program wo si fam na bibi ye wa me sa papa yi anyanyam bia MPP mpanimfo ede no mo ka kire Ghana ni pese me hu o sese ya ane de eye obi no saa so obi su bompa se be obi na wiase me se obi kra ne nyankopɔ na obi nyina ho wei obi bɔ ne nyom sa o sa se de wo kan ye no na aya wo ama wo na ye kuro bia kwa kuro bia ka papa wei aka demonstration ne no ma akɔ no so wɔ ne fie no me na me ka kyerɛ because do kasa ye upa me no tie yi ma yen kasa nka ku ho asɛm upa ye tie me yen kasa yenka ku ho asɛm wo ba ho ade ba ba ye ha sisi a ye ba ba chi akɔ se ya ka ku ho asɛm papa ye ti ma chantenta fidie so ati ba wi so word we se won tie se MPP fo na NDC fo mpani minister so mo to wo ye dai pani na no se ai Kevin Taylor ka cho so ti se kusie na unya na obabo no tie sa se mo yo me se that day me hwe wo se Kevin Taylor se wo busa na papa we no minim ni nsem bi obeka bia no ya na minim do pese o kire o wiase o MPP fo mpani fo hwe ma menka se mencha mo ya na abi me de nenam na abato na mulusu ya no na nam ho amode bodu mbo adan aye no ma se ya o Bible ka se bi ma me fa so na fa ko wo se
Katachi. I don't know what is Chicago to Nyansa, but I will need to. I know my say, what's a move one? Thank you to us at the end day. Move a friend of Monoma Riagu and a more session for Nakasa way. Or be papa, if you be a bow. One more Yamuko will over MPP Nibi Grow at Sabe, or Majo Moma or more channel. Now accept MPP communicator. Ashanti region. Young Quayanim, Diano Made how. Ashanti region, Bonnie Haya or more. MPP meaning Bonnie, I dare almost say. Casabia Sante Pa Sante. So, oh, Casabua Sante, be very careful. That's a tree cousin Sante. Me say, oh, Casabia, be very careful. Papa, you send be a walker, and Sisu, and Quayu. What my bet chanting video, the only year program, no. Such as and a man, Yana, no, maybe I'm time. Will be a Casa, Western Casa, Honor, Moody Fruso, more prominent refluo. But when you die, catches old W. Casa, I'm an asa twan some so. Will be a content. I'm an twan some upper content, any. Yet, so was I. It is a way by a papa. Not than me, was sent in the fear for a bad day, said over Bossy. It didn't pay 8, and the album, but you do a mogubotum. Is your friend say, in Punam, in Tibia, and Nanka, Crobia. Can they a muscle Nanko best baby in the prono? Nankes in the quiet said, dear Wopeno, said the comedian woman. What's the MPP for? Empanning for you. One more send away a phone. And I this is what the other day, I 8. And this is 8, you know, nice as Asama walking. It drew maybe I will be back at your send Asam can know him in the air back. It walk around and neck Ghana. And I achieve be another Pabia and I demonstration was a demonstration. Now, but the party can't summon swat. You won't say, yeah, catch us as someone who can there. I'm well. Kadiasi, Waka in and running answer. And they say, in the uncle can come. Said your Comgiano, I mean, says I see. Sasso. Let's take his watch. Legend about. Let's take him. Sasso. Sasu, and that one, yeah, Timika Bibia, Macabibia, Ghana. Bianca Bibia, Ghana, say, Yenipanas more back. 931 0548 931 0551 931 0551 931 0345 40 45 28 0345 40 45 28. Hello. Hello. Yes, madam. Mento kama voice we ni yango yeni. Hello. Lumba. Yeah. Lumba Wofa Pizarro Masaba. Pizarro yango yeni mtantem. Na ofa openikese ya wose ma me agrada ya action. Ana start ranking with to Ghana. Lumba. Ebiru baby aye panyu fo ya so fo binom. Ebiru baby ansemu mu hwe ni ye kakra. Asuma openye wo kan. Edipa se Ghana nyina. Sama mi obi ayede waye wadi drum. Ya ya tena kotu prison na. Yo obu ofra of dem sabri. Imusa na no asem na so onye abone bia o. E kantu so keke. Na so zanko fo ni omu mfi. Na ofa omna samwa so no woka no. Ofa saase mu ela se ba ye nyina ria tumbi. We ase ukatre mai ayede ka asem wofa e wo susa so. On the way about in the sa panyikese ya o kasama party kese we. Na ka saase mu 20% ne. Asem go betu no atumbi. Na we nyina ofanya de shiama ya ne e wa chi se ye ka asama ye. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. Hello, good evening. Evening. Be ba cho me kasafi abija kwanta ye free before. Ko wani mu. Be ba cho ye nuanu party we. Omukasa ye bi ni nyame bi a ye omuka no ya na enye. A woda party kese we ya no. A poyando na wo kasa asem we. They say nipa na ewu. MPP fo ewu. They say ye be anything. It is a bia na wo kasa MPP fo so be wu aka wana. Eye kasa bia ye ka no. Na no ode. Ya no ode. Etimi sramu. O mo betramu station ni yo na mo kasa. Aya mo ntu omufo.
nipa me kasa na wie no afro say twisa before mo hosu nyame nsha ya do besi ebre ni ndi. Hello Valika. Yes sir. Valajel. Ya go Na bunku soka. Yankwa Ya femi ko jadi na bakisha mwasi ya kuna ya. Okay, chewado. Le bo abaso ni ajuma na budi no mnasa au masa mwaka sababu. Na ofa jumadi ya mudi haji ni mnesa di people ikukula ni mopa. Kasa so di botu di kasa. Ofa na mimi Islam Amen. Hello. Yo. Ya man payimfo no. Aya wanka sanyi kura. Recently me share on social media kurna see do nketia. Nso statement bi oye wo so no. Ntwaye. Nti aman payimfo na nan payimfo e di nganim na nkasa sebe. Nyin na mwanyi nkeke. Aya wanka sanete no kware ni. Nansia media no so esi edu nketia also wobeko all out impo moja kura na be hwie gu no obeginya tumi a obeye nti awonhwe won kasa no yesre gwa ye wo mfra wo wase wo sua mpanyin eba ya ebi ahwie gu onfanya na nkwanim. Hello. Yes sir. Ofa we dey nyame kamo na o hira mo pa na adwuma jambo magana man. Sophia Samo Becca say, Yanya Grada and Sembisi. Ayana Itimian Shahin and Yankopon Kran and Sebi. Ayana, the Onya the Kitu Abia Manipo who say, and the person you did some money. Sebi, Bible class on Pen Quasia, wash any and Quasia Comche. No credit one work at Juniper. Now the mamma should see enough to Kazu Yagrada now. Can it be sure on one? Now, Kwana. I see NDC for Hello. Yes sir. Pachon kazafili amnati. Yankwa. Yada mwatipane nintechera motete. Nana champo bonyumbi. Otini kodoko kwa na emware. Ewi atu bianko ni nisunsu. Bianko ni nisunsu. Obiadi mami biadi 110. Ni bawo meba ntete yesu wo waja o mami. Ibi na te vengo. Yes, pero omo kata omo. Yomo. Nyamisha, hello. Mbamso mu good evening. Good evening, madam. Mbamso nyamisha hopani mwedu mamoye. Mi fa wo TikTok mpo. Ana mi ko tinki TV na ana. Mi hu sa maba TV ni nyamisha da. Nyame ma wa kukudro na pa show. Mane adra da asem no Sarah na kwala no. Mbamso mu betumi amonka bi ma na wate. Na mo nya kwala ni sika ma na kwala na asem na eje. Nyamisha na o ma kukudro pa. Onsha oso na onye okese pa na yenkomfa nko yenim. Happy birthday kese nkoma me madam for Bushman. Bushman International. Bushman International or Agric Junction. Happy birthday papa ododo TV ne fridge oye nipa se TV abo me dem no amentu ateku was bishop uni anene or the kwaku me the kwaku was bra ne awo pebe yi ne fa kobo dem Agric Junction na Bushman awrade sha no onyo kase akoma pa odo a woda na di kire nipa nyina asinifo no bia no wawonim no na akoma panti ya dabu senior man pa no o cha de kwa Bushman International kwagu mema wawoda pa awrade wo hira wontre wa hiem omane man kotote emfama se de o ya do yindi da bia mesre nyame se o mesika ntena wabobo ano sebe ya ebibeti baba da bia no abo afoforo nso gomo amoye papa sa mo ho kire mamu nya adofo etimesre awrade ma da bia awrade ntieu no onye okese se de o ye ofefefe no nkoso nya wo sa na yenkonko yenim Bushman ifiri wo so ana me amedofo ma de nyina ama oyewe teacher ni ba o training obaba ya chirechirefo ojo bre ne ho asese ama awrade nyankopon hia na onye okese wakoma pa odo ntobo ase ene ojo ntia odi akwakọ ye chicha na awrade manfa so bi mpieso mfamfirima aye wawoda mesire Kristo wo bambo edema mesire ne mpaja ene nanim pa no ontimfa ncho na niema enkotote emfama awrade nhira na onye okese Sida Worship Center sofu panyini no Sida Worship Center sofu panyini no
Cedar Worship Center so for Bishop Albert Sechi Kopon General Overseer no na sole no bread juba we buakwa kofodua ho no buakwa kofodua ho no me patro wo ha bia na pese ode ba bedan ye ne a because I got the number 0509 438 484 0509 438 484 and 0244 801426 0244 801426 ofre omo a omejo so kama pa ti bajo fre omo na ene omo twetwe nkomo na omo so ntimfa wo ha na niam enkoto timfa ye kokora no ye go so ma na akwasi ba afo boso mpra otumfo betwani no ye wi opeso otumfo ese tu betwani go so ma no no oluman okwa akura nti ene ekonya na yiye ntoto ye nanso ba bi ye wonti nyame pe chena emonhwe ye ne ba be kam ho na niama akotote e de ama ye nyina na ye ne kande 9 ajese awre ho pa ye be gwa kopol man kura bre nyame nhiro nipa bia na onye obi akase ye de mu besi ha nyame pa mande obete ye nka yakra mo ba